Ka jingang not jong ka jela kalawan ban urlong no hakaba umintri katanat kampo yeng ka sorkar deng u Amit Shah ula IT ya kalama jong ka Indian Olympic Association IOA ha u konrad ke sangma na kabenta ban pedang ban pelong ya kalumpung ya lek ka sport ba hetam gari ka 39th National Games ha usnam arjar apnyo. Lasaki lang da ka chairperson ka Indian Olympic Association ka PT Usha ringkat ka jingaran lang u Union Minister for Youth Affairs and Sports Dr. Mansukh Mandaviya bat u Chief Minister ka Uttarakhand Pushkar Singh Dhami. Da kani ka jingpediang umintri rangba ya kalama ka Indian Olympic Association ka saki ya kata ka jinga IT bat diangti na kabenta ka jingpelongpat ya ka 39th National Games hausnam arjar apnyo kasnam bakum ka jela kan rakhi ka jingdam basan pesan senam ka jingyo yala ka jela ka bapura. Ha kani ka sngi ka badai artat ka sngi ban penkot ya ka 38 National Games sa Uttarakhand nalor ukonrad ke sangma layadon lang ru u Commissioner and Secretary Sports and Youth Affairs u Dr. Vijay Kumar DIAS lembat kinongelek ka bat ki coach jong ka jela. मेजबान उत्तराखंड से आज ध्वज कोनराड जी को दिया है। खेलों की ये मिसाल कोनराड जी लेकर यहां से मेघालय जाएंगे, मगर मेघालय में एक अनूठा राष्ट्रीय खेल होना जा रहा है। मेघालय इसका यजमान होगा। ज्यादातर खेल मेघालय में ही खेले जाएंगे, मगर कोनराड जी ने निर्णय किया है कि नॉर्थ ईस्ट के बाकी सभी 6 के 6 राज्यों में कुछ कुछ खेल खिलाकर पूरे नॉर्थ ईस्ट को खेलों के आवाज से, विजय की गूंज से वो भरने का प्रयास करेंगे। मैं संगमा जी को आने वाले आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।